प्रमोद बर'आ जे मिसलिया बे दिनै प्रमाण जाबाय आरो बेखायनो बिथांनि सायाव बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैलिया सुक्ति खालामदोंमोन जिखिनि जों मोनखानाय दिनै बे मोनखानाय क्षमताफोर बे मोनखानाय बिथाफोरखौसो जों दिनै बे सुक्तिनि जुगेदि जों खोमानो थांगासिनो दं आरो जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जा बिसेसकरि शान्तिपुर प्राइमारि बे प्राइमारिनि थाखाय जोबोद मोजां खौरां दिनै मोजां खबर मानो होनब्ला इउपिपिएल बिजेपि कंग्रेस आरो तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय प्राय 200निबो बारा सोद्रोमाफ्रा दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जयेन जाबाय आरो बिथांमोननि जयेन जानायजों लोगोसे जोंनि शान्तिपुर प्राइमारिया बांसिन गोख्रों जासिगोन आरो गोबां फैबावनो गोनां दङमोन दिनै बोथोरा एसे गाज्रि जानायखाय माखासेया थाबोबाय बेखौ जों उननि फारिलायाव लानाय जासिगोन आरो सार नोंथांनि समाजाव फैनानै नोंथाङा दिनै गोबां माखासे पाब्लिक इस्युसफोरखौ खोनानो मोनबावबाय दिनै बेबायदिनो दिनै जिखिनि शान्तिपुरनिफ्राय थाङोब्ला जिखिनि ओरै जरा फुख्रि जानानै डाइरेक्ट टंला थांग्रा मोनसे दलं जानो गोनां दं बेयाव गोबां पाब्लिकआ बेयावहाय खस्थ' मोनो बेनि बेलायाव सार मा बुङो इतिमध्ये आं पाब्लिक मिटिङाव बुंखाबाय आं जेब्ला एमएलए जाना दङमोन बे समावथ' उदालगुरि समस्तिया ओरैबायदि गाज्रि अबस्थामोन मोनसेबो आरसिसि दालां गैयामोन मोनसेबो लामा मोजां गैयामोन मोनसेबो अनुष्ठान प्रतिष्ठान गैयामोन आङो 20 बोसोर जुजि दिनै उदालगुरि समस्तियाव जेराव बिराद नांथारगौ बाहाय दलं बानायजोबनो हाबाय मेन लामाफोरखौ जों मावजोब्बाय लोंनाय दैफोरखौ होबाय स्कुल न' बानायबाय मात्र मोननै मोनथामसोल' दलं जेरैहाय नैबे शान्तिपुर खाथियाव बोरला दैसा बाहाय मोनसे बिराद दालां नांथारगौ बनगुरुं आरो शान्तिपुर कानेक्शननि थाखाय बेखौबो आं थांनाय लास्ट टार्माव आं जुजिदोंमोन किन्तु माखासे टेकनिकेल उसुबिदानि थाखाय बे जाना फैयाखै आरो जुदि थांनाय बाराव जुदि आं देरहासार जानायमोनब्ला आं बेखौबो मावनो हासिगौमोन आरो दा आं रायजोफोरनो खोथा होदों जुदि आं आरोबाव रायजो राजाजों जुदि एमएलए हिसाबै सायख'जाबावोब्ला निस्सय बे दालांखौ आं बनायनो हागोन आरो जों नुनो मोनदों दानि रुलिं पार्टियासो बुंदों गासैबो जोंसो बेफोरखौ मावना होजोब्बाय होनना बुंदों बेनि बेलायाव सारा मा खेंफोरथि सानदों बुंनायाथ' बुंनायखौ आंबो खोनादों खिन्थु बिथांमोना दिन्थिना होथों मबे लामाखौ बिथांमोना मावदों मबे दालांखौ बिथांमोना मावदों मबे स्कुल न'खौ बिथांमोना बानायना होदों दिनैनि तारिखाव बिथांमोना मोनसेबो दालां दिन्थिनो हानाय नङा बेखौ जों मावदों होननानै बिथांमोना बुंनो हानाय नङा मोनसेबो गिदिर लामा बे लामाखौ जों मावदों ओरैनो बिथांमोना बुंनो हानाय नङा जानो हागौ महाबा गामिनि लामा फिसा लामा मोनफा मोननै हयथ' मावदों किन्तु मेजर लामा मेजर दालां मेजर स्कुल कलेज जेबो बिथांमोना मावाखै आरो मावनो हायाखै सार जों दिनै बर' बिजोंनि गेजेरजों जों दिनै सानफालियाव जों नुनो मोनदों बा खोनानो मोनदों जिखिनि दफा बायदि जानो गोनांमोन भेन्सार स्कुल्सफ्रा प्रभिन्सियेल जानो गोनांमोन बेनि बेलायाव स्टेट सरकारा बेखौहाय जोगारासो दोनदों होनना बुंदों खोनासङाखै होनना बुंदों बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानदों दा बेथ' नंखागौ बिथांमोनाथ' इलेक्सननि सिगाङाव गोबां गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन जोंनियाव थानाय भेन्सार स्कुलफोरखौ जोङो प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होनना बुंदोंमोन मोनसेबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै बिथांमोना 12टा कलेज बिथांमोना प्रभिन्सियेलाइज जाबाय होनना बुंदोंमोन नाथाय उनावथ' मिथिबाय आसाम सरकाराथ' बेखौ जों खालामनो हाया होननानै इतिमध्ये बुंबाय नर्म्स गैया होननानै बुंबाय बेबायदिनो बिथांमोना बिराद माने गिदिर बाथ्रा बिथांमोना बुंदोंमोन न'खर साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन महिला सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बिथांमोना 75,000 करि होगोन होनना बुंदोंमोन बेफोरखौथ' मोनसेबो लाखिनो हायाखै बिथांमोना जेब्लायबो बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव मिसा खौरां बुंबोदों आरो बेफोर गासैबो दिनै नुजाजोब्बाय बिथांमोना जे मिसलिया प्रमोद बर'आ जे मिसलिया बे दिनै प्रमाण जाबाय आरो बेखायनो बिथांनि सायाव बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैलिया सोंथि खालामो आङो बिथाङा बुंदों प्रमोद बर'आ एकर्डआ मोनथाम जादों थिगानो बिएससि बिटिसि बिटिआर मोनथाम एकर्ड जाबाय नाथाय बिथांनि मेन उद्देश्यआ बिटिआर एकर्ड जानाय खारना जाहैबाय बर' हारिनियाव मोनसे थालांबावदों होनना बुंदोंमोन थालाङानो जाहैबाय जेरै सौदिया टु संकस जिखिनि संकस टु सौदिया जिखिनि बारायनो गोनां जेरै बर' हारिफ्रा आउट अफ बिटिसि दङ सोनो गोनां दा बिथाङा रड मेपिंबो खालामबाय होनना बुंदों बेनि बेलायाव सारा मा बुङो आं मिथिनायाव बेफोरो जेबो जायाखै जिखिनि जों हाग्रामा महिलारिनि जुगेदि बिटिसि सुक्ति खालामदोंमोन जिखिनि जों मोनखानाय दिनै बे मोनखानाय क्षमताफोर बे मोनखानाय बिथाफोरखौसो जों दिनै बे सुक्तिनि जुगेदि जों खोमानो थांगासिनो दं आरो बिसेस भाबे सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथ बिथांमोना स्पेसियली साथिगान गामि सोनायनि
आसाम सरकार बिथांमोना रिकुवेस्ट खालामदोंमोन आरो बेबायदिनो आसाम सरकारा बे 60 गामिखौ बिटिसिआव हाबसिगोन होननानै इतिमध्ये मोनसे अर्डारबो बहनबाय नटिफिकेशनबो होबाय दिनै जों नुनो मोन्दों बे गामि खाथि खालानो जोंनि बर' गामिफ्रा थाबोजोब्बाय दिनै गोदोद मोनसे संकट जादों जदिअब्लाबो बे गामिफोरखौ उदालगुरि जिल्लायाव सोसनना हरदोंब्लाबो दिनैसिम कुनु खामानि जोंनि अफिसारफ्रा जेबो मावनो हायाखै आरो बे सम्भब नङा दा बे 60 खान गामिनि जिफोर भटार्स थागोन बिथांमोना बबे समस्यायाव थांगोन बे गिदिर इस्यु जाना दं आरो माने जों खोनानो मोन्दों बिथांमोना बिराद माबा माबि खालामनो नागिरदों खिन्थु बोरैहाय सम्भब जागोन दिनै जुदि 6 शिड्युल आयेन मथे कन्टिगिउटि मेनटेन जानांगोन कुनु सेटेलाइट जानो मोननाय नङा होमब्लासो माने 6 शिड्युलनि जिथु मेइन ओंथि बे थागोन दा जों नुदों निश्चय जदिअब्लाबो 60 खान गामि हाबदोंब्लाबो जोंथ' बरायदों 60 खान गामिखौ मोजां जादों किन्तु बे गामिफोरखौ मबेयाव सोगोन बिसोर गिदिर कुइसन जादों आरो माने जों बेखायनो जोंनिफ्रायथ' जों बुंगोन होजों मोनसे गोदान समस्ति दानांगौ जदिब्लाबो आयेनगत भावे हायाब्लाबो बेखौ माबा मोनसे सरकारा नटिफिकेशन होनानै उनाव पार्लियामेन्टआव बिलखौ लाबोबानो जाबाय मोनसे गोदान समस्ति दाना होयोब्ला हयथ' सनितपुर गहपुर आरो बिश्वनाथ बे गामि हाबजानाय रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मोजां जागोन आरो माने बिजेपि सरकारा मोनसे घोषणा होदों कि बिजेपि सरकारा जिखिनि बिथांमोननि 40 आसामनि बिटिसिआव होयो जिखिनि बिजेपि सरकारा स्ट्रं बेयावल' केन्डिडेट होगोन होनना बुंदों थ' बाखि केन्डिडेट जिखिनि माने दुर्बलता गोनां बेयाव होदों दा नोंथांमोननि सायाव माबाफोर एलायन्सफोर थागोन नामा बिटिआर जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जा पार्टियाथ' रावजोंबो जों एलायन्स खालामा जों हारसिंहै 40टा समस्ति दङ 40टा समस्तियाव जों गेलेगोन आरो एबाराव एकदम बेथ' रोखा जाखाबाय प्रमद बरुवा जे मिसलिया बे प्रमाण जाखाबाय बे जे एबाराव देरहासार जाला बे प्रमाण जाखाबाय बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा इतिमध्ये हिदान्त लाखाबाय आरो जोङो टार्गेट लादों खमावनो जों 25टा सिटखौ जों मोनगोन आरो हाग्रामा महिलानि दैदेननायाव बिटिसि सरकारखौ जों खालामगोन आरो আপনি কোনটো পড়াশোনা করেন আমি মই দানিয়েল লাকড়া তৃণমূল কংগ্রেস উদালগুৰি জিলা ইউথ সেলৰ সভাপতি 3টা বছৰ কাম কৰিলোঁ লগতে বৰ্তমান মই ইউথ সেলৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি হিচাপে মই কাম কৰি আছিলোঁ লগতে যেহেতুকে মই বিটিআৰ বাসিন্দা সেইকাৰণে যেহেতুকে বিটিআৰ কাৰণে বেলেগ কোনো দল মানে বিটিআৰ বাসীৰ কাৰণে বিপিএফ দলৰ বাহিৰে কোনো দলৰ মানে আপোনাৰ বিকল্প নাই গতিকে বিপিএফ দলৰ যি নীতি আদৰ্শ চাই আমি আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মোৰ লগত সমস্ত ভৈৰৱকুণ্ড ব্লকৰ ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট লগতে ব্লক ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট উমেন সেল জিলা সমিতিৰ সভানেত্ৰী লগতে বুথ পৰ্যায়লৈকে আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে মোৰ লগত বিপিএফ দলত যোগদান কৰোঁ আজি আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছ তৰফৰ পৰা লগতে মোৰ লগত অহা ইউপিপিএল দলৰ পৰা লগতে বিভিন্ন সমাজকৰ্মী সমাজত কাম কৰি থকা যিবিলাক লিডাৰ গোটেইকেইটা লিডাৰ আজি আহি মোৰ লগত 55 মেম্বাৰ মোৰ লগত জইনিং কৰিছে আমি দেখা পাইছোঁ হয় আপোনাৰ ইউপিপিএল দলৰ শ্লোগান আছিলে যেহেতুকে বিটিআৰটো ছুইজাৰলেণ্ড বনাই দিম বুলি ঘৰে ঘৰে চাকৰি দিম বুলি লগতে পাৰ ভোটাৰ্ছক মানে 72,000কে দিয়া হ'ব সেইটো প্ৰথমে 6,000কে দিয়া হ'ব বুলি কৈছিলে কিন্তু আমি আখৰে আজি দেখা পাইছোঁ কোনো সিহঁতৰ যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে কোনো প্ৰতিশ্ৰুতি আজি মানে পালন কৰিবলৈ বা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ আজি আমি দেখা পোৱা নাই গতিকে আমি তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি সিদ্ধান্ত ল'লোঁ আৰু আজি এই মঞ্চৰ পৰা আমি সকীয়াই দিব খুজিছোঁ যিহেতুকে যি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি কিনে আজি আমাৰ মানুহৰ মাজত বা গাঁৱে ভূঞে সোমাই ইউপিপিএল দলে বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা কৰি যি মানে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পেছতো মানে যিবিলাক ইহঁতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল আজি কমপ্লিটলি বিফল হৈ আমি হ'বলৈ দেখা পাইছোঁ গতিকে আমি অসন্তুষ্ট গতিকে আমি এইবাৰ যি 2025 পৰিষদীয় নিৰ্বাচন আছে বিপুল ভোটত আমি বিপিএফ দলক মানে জয়যুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি গাঁৱে ভূঞে আজি আমি প্ৰচাৰ চলাম আজিৰ পৰাই আমি প্ৰচাৰ আমাৰ অভিযান আৰম্ভ হ'ব লগতে এইবাৰ
প্ৰায় 100% নিশ্চিত যে এইবাৰ পৰিষদীয়ত কোকৰাঝাৰত BPF দলৰ চৰকাৰ যে গঠন হ'ব এইটো আমি স্পষ্ট কৰিছোঁ। ওৱান ভোট ওৱান জব কৈছিলে পিপল চৰকাৰে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? ওৱান ভোট ওৱান জব কৈছিলে, কিন্তু ঠিক যেনেকৈ কৈছিল তেনেকৈ হোৱা নাই এতিয়া। আৰু মই কৈছোঁ যিহেতুকে সিহঁতে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে, গতিকে সিহঁতে টোটেলি ফেইলাৰ বুলি মই ক'ব খুজিছোঁ। আহি থকা দিনত BPF কাৰণে কেনেকৈ কাম কৰি যাব আপোনালোকে? BPFৰ কাৰণে আমি দেখা পাইছোঁ যিহেতুকে যোৱা 17টা বছৰ BPFে কাম কৰিছে। ইয়াৰ মাজত BPFৰ যি নীতি আদৰ্শ আছে, সঁচাকৈ BPFৰ নীতি আদৰ্শ আমাৰ কাৰণে মানে বহুত মানে লাভৱানীয়। আৰু মানুহ এইটো কেৱল মুখৰে কোৱা কথা নহয়, মানে হৃদয়েদি BPF দলক মানে আঁকোৱালি লৈছে। আৰু আমি যিহেতুকে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা আহিলোঁ সেইটো কাৰণে যে BPF দলে সমূহ জাতি সমূহ ধৰ্মক মানে সমূহ অধিকাৰ সমূহ মৰ্যাদা দি ৰাখিছিল যেনেকৈ, ঠিক আজিৰ তাৰিখতো আমি সেইটোৱে দেখা পাইছোঁ। গতিকে আমি নিজাববীয়াকৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু আমি BPF দলত যোগদান কৰিছোঁ। দিনত যদি কোনো পাৰ্টি আহে আপোনাক আকৌ ইনভাইট কৰে, আহক BJP আহক UPPL ক'ব, তেনেকৈ আপুনি এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি কয়? বহুত মই আজি স্পষ্ট কৰিছোঁ, মই আজি এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি স্পষ্ট কৰিছোঁ, যিহেতুকে মোৰ লগত অহা কংগ্ৰেছ পাৰ্টি UPPL পাৰ্টিৰ BJPৰ লগত সমাজকৰ্মীবিলাক যোগদান কৰিছে, সিহঁতে মোক বিশ্বাস কৰি যোগদান কৰিছে, মোৰ লগত আহিছে। গতিকে আজি এই মঞ্চৰ দ্বাৰাই মই মানে স্পষ্টকৈ কৈছোঁ, যিহেতুকে কোনো দলেই আজি এইটো প্ৰগ্ৰামত যোগদান কৰাৰ আগতে মোৰ লগত বহুতেই আহিছে তেনেকৈ নেতাপালি নেতাসকলে, কিন্তু মোক মানে তেনেকৈ কনভিন্স কৰিব পৰা নাই। গতিকে এই মঞ্চৰ দ্বাৰাই মই স্পষ্ট কৰিছোঁ, ইয়াতে যোনেই নাহক কিয় মোক কোনো মানে কনভিন্স কৰিব নোৱাৰে বা মোক কোনো ল'ব নোৱাৰে, কাৰণ মই BPFৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। আৰু মই নিজে যিহেতুকে দানিয়েল লাকৰা, মই BPF দলত কাম কৰি যাম বুলি মই 6টা শ্লোগান মই নিজেই বনাইছোঁ, ডাইলগ বনাইছোঁ। গতিকে মই আগন্তুক যি হ'বলগীয়া প্ৰচাৰ সভাবিলাক আছে, সেই প্ৰচাৰ সভাবিলাকত মই যি মোৰ বনোৱা ডাইলেগ, মই নিজে লিখা ডাইলেগ আছে, সেই ডাইলেগবিলাক মই মানে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেইটো ৰিলিজ কৰিম। মই এটা প্ৰশ্ন কৰোঁ, কৈছিলে 17 বছৰ BPP কাৰাপ্টেড পাৰ্টি আছিলে বুলি কৈছিলে, কিন্তু UPPL চৰকাৰে কৈছে এইটো এটা ভাল পাৰ্টি বুলি কৈছিলে, কিন্তু PMAY ঘৰ ক্ষেত্ৰত কি কয়? বহুত ঘৰবিলাক পেণ্ডিং হৈ আছে, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পাবলৈ সক্ষম হৈছে নাই? ডেফিনেটলি যোনেই দলৈ নাহক কিয় এইটো সিহঁতে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ কাৰণে সিহঁতে ক'বয়ে, যিহেতুকে আমি ভাল, আমি সেইটো কৰি দিম, অমুক কৰি দিম, তমুক কৰিম, কিন্তু কোনো কৰিব নোৱাৰে বা নোৱাৰিলে। আৰু IY ঘৰ যিবিলাক আছিলে কেলেংকাৰীবিলাক আমি আল্টিমেটলি গম পাইছোঁ, দেখা পাইছোঁ, যিহেতুকে পেপাৰ মিডিয়াই হওক বা ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াই হওক, আমি প্ৰতিদিনে আপডেট এটা পায়ে থাকোঁ যে আজি অমুক প্ৰাইমাৰী, আজি অমুক সমষ্টিত মানে IY ঘৰৰ কাৰণে যিটো কেলেংকাৰী হৈ আছে বুলি। লাষ্ট আমি ৰিচেণ্টলি এটা আপডেট পাইছোঁ, যিটোকে গমেই পাইছোঁ, যিটো মহাবিদ্যালয়ৰ কেলেংকাৰী 8,000 কোটি টকা 8 কোটি টকা এইবিলাক কেলেংকাৰী আছে। গতিকে কেনেকৈ আমি ভাল বুলি ক'ম UPPL দলক? গতিকে কোনো পধ্যে ভাল বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ, আমি আৰু একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। লাষ্ট দাবী আপোনালোকে কি থাকিব ষ্টেট চৰকাৰৰ পৰা? যোনটো PMAY ঘৰ এইটো চেণ্ট্ৰেলৰ এটা স্কিম হয়, এইটো পাবলৈ চবৰে বেনিফিচিয়াৰী হাক আছে। যিহেতুকে চেণ্ট্ৰেলৰ শ্লোগান আছিলে প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে মানে এটা এটাকে ঘৰ দিয়া যাব বুলিকে, তথাপিও আমি সেইটোতো বিফল হ'ব দেখা পাইছোঁ। যিহেতুকে আজি দুবাৰকৈ BJPয়ে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ গঠন কৰিলে, তথাপিও যেনেকৈ শ্লোগান দিছিলে তেনেকৈ আজিলৈকে ঘৰ কমপ্লিট হ'ব দেখা পোৱা নাই আমি। গতিকে আজি আমি সেইটোৱে লাষ্ট দাবী কৰিব খুজিছোঁ, যিবিলাক শ্লোগান সিহঁতৰ আছিলে বা প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এখন এখনকৈ ঘৰ দিম বুলি কৈছিলে, সেইবোৰ যাতে আমি এই মঞ্চৰ দ্বাৰাই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যেনেকৈ শ্লোগান আছিলে তেনেকৈ কাম কৰি যাওক বুলি আহ্বান জনাইছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ। অ'কে।